Njindi sanga munu tulonda nyaba yonsu jibeji basomba binjila bwanu mona biji cholo nuleja lelu njindi sanga jabonyi kadi lelu tujikulu pitaji lwa muya balo kuyikila ni bajibenza mujumu mwabeu tutangila kuba beji binga biji bahangila ntatukai jibunai tufailusa bwa bino amona lelu nibiji jishababunyi bwa nituboela munda kutangila muntu yonsu kujusa amachini bwa chinyu jimwabeu tulesha bwani baluba katutu bantu ba lukinuto katutu bantu ba moyo bito tutu bananga kusomba ni bantu. Mema nji administrateur gestionnaire Hortense Chiamba Kabamba. Administrateur gestionnaire wa lupitaji lwa muya. Lupitaji lwa muya kimwabu tuji tujibala ko kulelo batu yikila neba lupitaji lwa muya lujibishi. Lupitaji lwa muya luji 100% lwa mbula mataji. Donc kakwena na shapui na shumwe hela to lupitaji elu luva nzubu ya balongeshi binatulasa to école primaire tujikuluseka lwetweko. D'abord uji bâtiment no umwe heleu ni ma chambre ya nzubwei tuji tuye utiliser celle comme des salles d'utiliser selon différents services inayon soyai iji kumbana tuji tu bricoler tuji tu enzanu bwanyi bana betu bondo pibwa malgré conditions iji vraiment mikola bwanyi tufika koku bwa ku rendre koku population un bon service bwa commune wa mui wetweu lupitaji lunena lujanu lwa muyelu ko pitaji wa mui kaina mu condition selon norme bwa lupitaji luji bwa kwenze kabwimpa bwa ni prise en charge to kakwina radio kakwina échographe kakwina nanji soins intensifs mwin kaina ko réanimation kaina ko laboratoire donc bien tuji tout bricoler alors selon maloko tujinai bwani twela kutuma service kopitaji wa mui ujini 40 lits. Dans ces 40 lits nous avons tujini ba médecin banganga book 96 administrateur gestionnaire umwepel infirmier A1 25 infirmier licencié babiji ba nutritionniste babiji infirmier A2 10 infirmier A3 tujini basatu technicien labo tujini banai fille de salle plus garçon tujini mwanda mutekete les administratifs tujini banai sentinelle ibiji total wa bonsu mufila 156 kali kumpola kwa twetu kutungunuka nyimumva miyaji mikwa buhambelo ahabajila nchinga miyaji jimigujiwo mumva papa wanyi zala lukota luhita mumbu jimayemu kuisha kukujibana baboba atuto akulangana tujini 16 tujibahanga na nshimyaba mina kubateka momu SDC uvamulo bwanyi ambulusha kokubana bwabikala balwa babondo fa nibiko abu baja koko kashima baheta mabele bina INTI kajimamu mulo henda mweza mukaretar kya jumuva tetu bonstu tunyingala la mabeu mula nikaretar kya jumwana mwana chibweleji juno enda nulondana nabo kimunenga to mwana mufalifale kwela mashi et puis prise en charge wa mwimba wamini nojini ntatukai mwabeu inanga ntatu ya inujinai mwabeu lutatu lutu jinalu d'abord bunyi ba personnel katona tufika kwa kubafuta bimba to personnel uju toucher 10 000 francs pour tout un mois bajiba fuma mseka mishila shilangana alors jiba kaina tueta mujimu jiheta chimba kumujimu wako puisque muntu au nyamweta ntatu bakumbuka transport kufika mwabeweo il fallait kufuta transport aller retour tout ça et puis tout mfuta kundekelwa ngondu 10 000 20 000 mwina mpuka bwa kufika mu 20 000 donc lutatu lwa kumpala d'abord personnel kaina bien motivé kaina bien payé to lutatu lui biji bien mwabina bwa ku répondre
salle d'accouchement kakuina salle d'accouchement to tujiba bricoler ouais mutaina nanjibu bureau binebi. Ce sont des triplex qu'on a coupés. Réception, toujours des triplex partout. Il y a des salles là, on a coupé toujours avec des triplex. Alors, kakuina bien moi, radio, kaina kokuto, kakuina ekoto, échographe, kaina kokuto, maternité muina wansongo wakomento, maternité nye ingai kalel. Mom, tujiba bricoler to ichi mwaba kulelele chikishilu cha mukaja juumbuka ni ngaleji nyikishila mwaba kampani. Kaina kokuto nanshi bwa préparatif wa salle de travail bwanya bwela musale d'accouchement kakwena nanshi muina mwaba auto. Donc bien studiant twenda tu twenza bwanyi tweta no mushindo wa ku respirer bwa komino wa muyi muntu keno wakumuka mukomino wa muyi kuye mujihumba mujulu. Or que accessibilité de la santé bambini il faut bwanyi centre de santé kala quelques mètres ni hôpital. Moi mon centre de santé du ko kaji hôpital ou d'une difficulté jabuni bien moi bien son kabina mo moto laboratoire donc c'est archaïque. Tu dis twenza no laboratoire yetu yakala il faut d'abord kuyeku kakui bien moi kakui chine anu microscope ou tu dinenda ibiji. Tu dis ni microscope ibiji mais ça ne répond pas. Tu dis tout bricoler. S'il y a des cas bijibi ke la boigny ma opération. Tout twenza opération ma césarienne appendicite ni ma opération mi kwa bwe ma la paro. Mais si bantu bajiba bwele advoye ya José Mpanda bavubalo ni mwana etumbuyi ye mwana etumbuyi vo musanga na bavubalo kwa tula bantu twenji na bukalikile kavoka fika bwanyi bafila c'est 800 dollars kaji chenda chikesa chivomulwa nachi waminito muji avant bonne année et puis Noël anji nulekelela ko kubama abu c'était maternité. Mais ma salle mi kwa bu bakwa bu baya hambelu bakwa bu banyema puisque kakwena mushindu nanshi mwino wa kuangata muntu mwenza 4 mois 5 mois hôpital kena ni clôture hôpital kena vraiment mu norme ya suivi kala mimba to pinjo nyimu vona manu di maternité mwabeo kadi chema mwana nzemba mwabeto bantu babalela mu bujeni. Donc mwabeo sujumo kumpala kwebeku bintu ebi tujitu bricoler tujinika pano twenda twela des fois munya nyato bikosu mwabeo munya kimwa tokato kabibi répondre batterie mina kaine mikumbana na to mikwa bumifwa pano hampala iji 5 mais mishala ina umwe hela moshika ya benda ya zone kijumulo kutekesha. Alors hôpital mu profiter hôpital kena ni nzembuto pano kiti ya pano yonse ya benda ya zone de santé. Alors hôpital yekena ko kuni chintu tu pas teka nzembu par après ma hydrophos mbiko kabina bafila to tujini luta tulukol singa yonsu mib. Alors c'est très difficile wa hôpital wewe ujumuluta tulukol ba mamu babalela babanga matukwa baji mabanza kachaba hatula tujibashala ni basatu umwehela ba mu opérer récemment puisque bon ça va benza ma 5 mois 6 mois 4 mois bakabatu njo tujibashala ni umwehela benza césarienne ki manje kufuta to uchena mubulalu bakwa babu balela ka kuye problème bakulelesha muntu numufutisha mota bakulelesha muntu jiri lupitaji lwambula mataji muntu bakulela ujulela ni 7500 kulela ka kuyi complication to mweni mwinshi mwa 5 dollars mwinshi mwa 5 dollars vu lutatu puisque est-ce que na tomba ni tujimu villa nyeko bajiba tu considérer bwanyi nous sommes un hôpital rural donc nous sommes vraiment les villageois nous sommes vraiment au coin bantu babunyi bajima possibilité bajima hôpital e kuinshe kweku chama kulele njike bakuyakalela ko kumyaba jinzembu ijiko kuni ma mouvement ya mimba e kwenza vraiment kuinshi bikole. Alors tu dis nous tatu nzembo kaina ko we mulo butuku vraiment c'est lamentable ku kolera ko kanaka bantu bajiba travailler vraiment ni torche ya ku téléphone. Quel risque muntu angata téléphone wenda uteka ku mishiku ubanisha ku travailler sur l'épidémie sur la personne atteinte de choléra muko ata téléphone ku mishiku wenda uteka bon bantu babunyi bakaba infecté tujiba jondo wanka yetu. Bon tujibita babwanyi to rendre à nous service ku population balubana betu
mwabeu tujimuluta tulukola anene bamwana mushindo akutangila koko bwalwebu kakutuku bantu batu banwelela menjani mbula matati kenu tangila bwa lupitaji lo mbula matati tujibatangila bukalenga bwa mpinjeo bava bamba ni 2019 c'était une année wa démarrage benda batangila bakengeta qu'est-ce qu'on peut faire et qu'est-ce qu'on peut pas faire. Alors moi be tujibateke que maintenant mu 2020 muji président kayenda mameni c'est une année de l'action. Ketu bashala hetu buji kila baminto muji ye ya tatu muina ujukumutu mwamba jiaji tujibasomba ni bala kateke menas wanye yankayenda na twenzela mushindu va mwamba puisque mumanya bimba ni l'hôpital de la Mouya luji 100% étatique. Katuina ni tujibi na katolika ni tujibi ni société campande ana mushindu jumukumvye ni muntu uju koloa mwino wandekelwa uju eta 10000 wewe mwino jomba ni même administrateur njimpe eta 17000 pour tout un mois. 10 000 c'est $8. Presque $8. $8. Non, $8 par mois. Par mois. Car il n'y a pas de prime de l'État, il y a les autres qui sont élagués. Aujourd'hui, c'est moi ici de janvier, ils ont totalisé une année sans prime, sans salaire, mais ils arrivent ici, ils vivent absolument avec les 10 000 francs. Les amis d'Ikasai, aux États-Unis, au Canada, mamu misenge, ujumute janka eva, mumoni mwaji wabuni. Wanju mwana nkayani luta tuluju mwabeo, mumoni we muhatuka kuyuja nshimazo. Mamwana mwambui mu Belgique. We mufika mwabeo kwa kuja nshimato, bije byetu bya bije kuyo bije. Bantu baso kuno ambulisha lelo. Bajiba kubanga hachini, bwalu nyau mukasai muji malu mahita. Nansha tumusha nufu mwaji tunga Felix Tshisekedi Tshilombo beton fachi bana betoko baluba baso kuno ambulisha bajiba kubanga hachini nanga chiba kwa ambulisha kuluseka lwa Muya kujibantu bahita bunyi kujibantu bahita bunyi bajiba kubanga hachini tubanga hachini. Merci bwa lukonkulweba lujumunyela walunjinga mbabimpa ni lupitaji appareil ya minene échographe radio et puis ni maternité mina amimpa bien moi bien maternité mushiririgie twanji tu heta koko maboîte appendicite césarienne selon mushindu bijibi kengelangana ma matériel ya salle d'op tenue surtout boîte mine quoi équipement wa salle d'op tetu ba muheta wa mwimpa de différentes dates boîte mushindu njimukule jamu et puis maternité kato njukuteka bwa réhabilitation na shiku kuibakato bwa lutetu ba eta bien mwabi tujiba même bimpa ni tujitu démarrer muji mubimpa et puis nzembu yokoku construction ni biko abu bia binema bia ashish puisque problème tout anji kuke banu matériel puisque matériel nzembu koko bantu na balonda puisque butoka mjunu mwana ngana bimpa bufika mifitu jenza lubo ana mushindu juambambo wala ujimuita kumpala kumfundo ku mwaba bintu nkumbe ya kacha kuina konsoko ni ku 70 ni kubijimukai kumbanya ijanu ko ijanu iboucher tout déboucher après 3 jours il dit boucher donc kakuina vraiment tout lomba ko kubwanyi bo batwambulisha ni matériel radio batwambulisha ni échographe et puis ni matériel équipement ya salle d'accouchement et chirurgie et puis laboratoire tujibama into tuanji kuya ko kunizembwa tuanji kubaisha kutoenda tuyandambu ndambu biko abu bijibilu mujimu wa radio bajibanji kutangira muntu ye muchibuka bakumwana mifuba nyenshi muntu batuberculé prise en charge wa batuberculé ojuko tutuma bantu mukalonda ntanta mila ya jikema kujumuko abukena watula mako jito bakumanya ujini kishika tuberculose kaji tutu angata upase ku radio kaji kala radio sur place ujuhita batangila mbajimina est-ce que mujimputani nyeshi problème wa moyi mula ujumu mubune na bwenda nyeshi mula bikolanyi kuji problème kai radio du tout permettre watetu kutanyila mifuba mbaji moyi bijimunda biji docteur kena wakumwana ni mesuto chua échographe hein échographe échographe tututangila bwa surtout
masama amunda problème wa mamu ni jifu nyeshi bubeji wakutana ujini miyoma ujini kista ujini appendicite walu kujitwalo kalwaloka kwa bukajika soko mamu mumala manena kaji ecographe jutu permettre batetu kumwana ko e itu vana iva ya INFP uva mutuesha kacha twenzi ma démarche ti kacha ku 2017 ni lelo inyarien radio inyana pas donc tu vas chez la tête toi numbwani consultation laboratoire bialukila c'est fini et puis tout ça tu dis twenza mu kajika bwela tu sumba ma réactif ya labo twenza donc fonctionnement anumuke tu kakesa kaji wenga yeba mukalenga journaliste jumutangila bunyi bwa bantu banji muku présenter kaji mutu makutamu mujifutu ja bantu abo mutu makutamu muji fonctionnement tu fonctionner tu investir tu ibakani tu ezabishi toi segejela mao toi segejela baji bamanya malo amibije baji telejela miaba yakula malalu ajimom malalu ajimomu mwane tu mutombo dikembe vo mututu mina kabiji misa neno ba hita nanu mwana misa mihemia ichena makumi asatu donc 30 mus enda mimpa qualité kimpa malalu mako abu menza makoseka mako abu tenda tu bricoler tu bigila tu suika ni sambu donc makumba nani mako abalo kema kumbana puise sikujisali miko abu tutumbusha miko abu tutekeku malgré tu machambre ta wam tuteka tumbusha miko abu tuteka mujibana we mupeka kuishi kuba malnitri yao mujimalalu atanu malalu atanu muba malnitri nya tujini 16 malade donc bako abuka bina obligé wakula tutusungula baji bachoka bigola kiba tutushala nabo abaji koko nikabukola tutuenze bishitu baluja hambelu bwanyi tushala mpinje uni baji bachoka bwa munganga bikala babatanyila mujinda bako balukila bwanyi balonda séance ya buyonso ya mabele baluba no batelejes no batelejanga yenu no kumvanga yenu muje mawakula bwalu nufbambikila babunyu bwani fika mwabao umanya chichita kana nchini ngafiki ngamunyinga yani chitunyenza malu bwanvwemvo to njimoenza anu bwalu nufbando mbwani fika mwabeo ki anu ahanga yaho to tatu ijimu mpitaji yonsu ya Kasai yonsu chemanya na shani kuchikaje kudinta tu ya bwene yani bwani tuenza mushindo wani anje mfuma kumyabi mfuma kunganda njika ningenza kabili bwani fika kuchikaje kuluseka lo akana nga bwani tukatana le tubana betu baji kuluseka ku bajibishi mwinao tunulomba wani kanu tuhumoito tuambuluisha bwani tumona mushindo wakala tunuelele binji jimbebi tunuleja ntatu chilimo mukasai nyao muntu chini nzala anu ya lupitaji kia hetai mbwalu bukol tunuela toasa kijila mukulumpa Michel Mbaya Congo Gold TV tukwela moi kibisuku tukwela heba moi muju tulonda ela image bakulumpa bonso ela image ebukimbo alubo abisamba ni mema ndi muntu kampande meni muntu to embo abalubo bonso bakwambuluisha inganga ta nomba yenda nenu bambikile jino shanai kakuikaje chibwesha kashito chitu twetu bebe chibwesha kashi malu ikala bimp neno albatu mabintu njindo anu mabenganta binji jimbi nutumina kakoina cha kusokoka twetu bonso tujanu munkachi mwakwambuluisha fumu ajitunga bwalu mwamba bwaintu mwambuluisha yenda na shambuji mfumu ajitunga malu simahita bunyi ki kasala kamwelaka ki katuji tuenzela operation ya yonsu kimanyai tuenzela mhaga ulalo kamwaka ano hakasala ga mumuna kakesaka akene ni duhehela bagara kuela mwina kokwena nzengo bahanga kutuku ni torshi kokwena mujiluto tutwende ni nzengo ko pitale mina chirurgie nako est-ce que dini paquet yonsu dike la pour opération dimo katene bien vyose bigenje kwa zina buti muto byamo bikesikale bigene ni kuhanda mambo kusabula mwana bishenge ni kala ni wenda bwata habuli kuhanda muntu dina appendicite kala wenda bwata habuli
pinje material tuina makes kena kumbana ni mamu muhanda habule bakusabula mwana bahanda bumusha appendicite bahanda bumusha hernie moni material mwawo tutuma kwitirize babebeji bamasama monso kalwabe bobina bobara basatu musama ulale kutujinabwe ulale buvule wa medecin muso opere jo opere mama nakulu kadile medecin ka jo opere muina ulale mbuweka tujine matatu la kuna angaria docteur lemani kuna kaji ape bobo wela basatu mtoshike kuna mtindo wa kuhanda Nisa mwela mwalu ngabwe tema na ko pere bishinga ngwa bujwela na programme ngwa mala bigala balamba bintu wala kana kula tuyitilize makala tujini lwesu tuma kubigele ni non bon autoclave mumbukesa bwenda wabona menya sterilisation autoclave mikala mumbukesa bwenda pinje tuyitilize makala tutemesha mujiru mumbabula twangata makalawu tuwe tanga tole sule twalo tuteka mujilu tuwe minti jincha kwenza mujila bwana bintu ali boba bakonda kana ko kwanda na bebeji lokalo nyanguka tutwitiriza bwana ka kwena lukwa buto lo sala lokalo nyanguka tutwitiriza bwana kwena lukwa buto monso mu dibantu ba jinkolera sala ya nyo ya bantu ni bajinkolera baje mu njimubwela wakutangila bantu ubwela mu salle d'accouchement kamuyinze mboto kibaka chemunuleja mufika batemesha tutoji no bantu mona mema to lekelai umanyumva mwaju kusuma hakala tuvutubwela mu lupitaji umva kumanga nunka mu emuka mona mununga manga to mununga tuvitu atuhulu kusu momoni banque de sang kaigoku lwesu lujibala ambila byamo bya kuhanda na bibantu kondo na bimputa lwesu lugajilo akala kalo chene lo kumbana kabiri mu kwenza na mujimuto ni makala nulamba ni makala tutemesha makala tuteka lwesu ha makala twambura byamu twele mu lwesu amu kibwate tukusterilize materiel au bakwenza na mujimu bintu kabivubienza ka kunzembo bivubienza ka kunzembwa tuvuni appareil kumfundu mais ukaji munyangu ka depuis 1976 nile luko tutamanje kweta appareil mko buto tulobashara ni lwesu lwetu lumwelu lutu ditwenza na lo sterilisation ya materiel 11 wa ma opération 11 nako bantu bo bala babidi basatu musangu muhela mushindo kuba prendre en charge bako pereke no tubala materiel tutwenza na mujumu bidibike na pre bamana kwenza mujumu kuwa steriliser kabiji bwani kuanga tabu kwa muntu kabiri kushisha kumuhanda kabiji nako bantu para babidi basatu kan mushindo tukwenza mujumu to tutwantwenza umwa atambu steriliser materiel bako banshini mko wabu muni luta tulwabunyi bikola mena bako mujumu wakuhanda bantu mu intervention yonse tumakwenza hetuko hospital wambula matajeo bantu ba moyi mulenga ni balonda binji jimbebe ninga alugula kabiji mwa beo wo jinga mwa beo mema nji secrétaire wa hospital yeo ki l'hôpital jelu lugani bijimu bio l'hôpital jelu lugajini bidimu bi tahama kumi asatuni bisambo ndobangisha mujumu walu ku chijumu cha chinunu kama chitemani mokumanda mutegeta ni sambo to ni lelu on totalise plus de 40 ans ko hôpital yeko mais condition ituji tuensa mujumu kaina no mikumbana to même mudu wa kuleu nji secrétaire ko hôpital de la Muya mbatu ko hula mena tuvutwanga to ko primo wambula matadu to hesha kadi mbako hula bena mujumu ba ko hôpital wa de la Muya wambula matadu mais na mu janvier wa 1919 ni lelu to grani to machimu tishima ko to futa to kudimbula mataji bwalu kai turutulomba bwana bana betro magutu ambulisha koko bwana bigala batufuta koko bwalu mujimu tutwenza urukumbana jifuto katika twenda naji to ni salaire ni prima katwenda nenda to twasagijira mama Adèle Yombo ulimuteleja mama Bernadette mu France mujiba jimwene nanga yenu chena byabunyi byakwa to binji jimbi bijakwila twasagijira Sami wabutengelela wani Ala wakatengelela zando Jehova wakamupa mwana wabadilimo Sami wabutengelela wani Sami wabutengelela wani Yesu unguluke yo 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 Sami waje
kungelela menji zambi wabadilimo wakutendelela wanye Loba wakutendelela wanye Kumbuluke yo zambi wanye kungelela menji zambi wabadilimo Zambi wakutendelela wanye Zambi wakutendelela wanye Anu Yesu kimwena walevu zanwa Anu Yesu mwana wa zambi Yesu kimwena walevu zanwa Wakatula ya wakatwa milanu Chala iwenza mwenyewe zanwa Yesu wakatula ya wakatwa milanu Chala iwenza mwenyewe zanwa Ulunda wani winenda mumuti mumweba Udi mwena ndigenga jaga sijizanwa Ulunda wani winenda mumuti mumweba Udi mwena ndigenga jamula unzanwa Watu lekalai kujela kwango Kumu Yesu mwanda mnywango unzanwa Watu lekalai kujela kwango Kumu Yesu mwanda mnywango unzanwa Hey kunye batanga mwana nganda ya kenza mkembe shiwa watu zanwa Ulenga kanga mwana nganda ya kenza mkembe shiwa watu zanwa Hey kujikunji kanga mwana nganda ya kenza mkembe shiwa watu zanwa Ya waku mama Kolona ngaku mama Ilomena ngaku mama Papana ngaku mama Yesoyo Kolo Yesu waku mama Kolo Yesu waku mama Wetwao jina jani Frank Chola Ndi mufwa tudi wakalanda musenga wa binji jimbi mubitachi wa dipoku ndi muditunga dia kongo wa mungalata nanga mukasai ndi mwenza tudiombetu mutuipa chiletu kuzanji kanyika dilu ya baluba kuluisha bundu bwa mwakulu wa chiluba tumanyangana baluba bonsu fakuikala bamwe kwambuluishangana twetu bonsu lumono lwa tudiombetu ndwa kwambuluisha baluba bonsu badi bamwangala kabuloba bujima watuikala pamwe ni nyika dilu ya kwetu wakubenga kuhwa moyi kwetu kundela kwetu nkukasai mu province wa Kasai kakudibitala bijanza kusama province udi munkachi mwaditunga mukosolola kacha kuchidimu cha binunu bibijine dikumini chitanu mubito fa bisatu Kasai Oriental Lomami ni Sankuru badi momu wabiafalukama makumi chitemani mwanda mukulu mbaluba badini nika jilu yimwe mwakulu umwe ni muji umwe province wetu mubanji mujama Fer Malakit kaji badi mu province ewu mbalanda bafela bachaye bena kongu bonsu kubulanda bwa byonso ebi mbifumina kubulombo di bubi bwa kale lukota ni kubenga kumweka kwa mbongu kibwalukai bena Kasai mba mwangala mundonga muyetu tuditwakula bwa kutanta kwa bena ntanda nensombelu mwimpe mukasai mutoke Kasai kakudibitala bijanza kusama katofaketu kabuloba kadika yamvula kengelela njingenza documentaire ndonga muya ngika julu ya kwetu bya kuseka sendema ngumu anyi maluba umwakulu wa kujibela chuluba cha bankambwa malongesha mumanai mianda ya lelu anyi mapya mianda kabu idienzeka kwetu Frank Chola wetu ntujomba twahaluntandala mu YouTube tudidishinga ni jikwachisha dienu Frank Chola wetu ntujomba tuditukumwila mu Kasai Oriental bonsu famu bwa kuzanjika kwetu kakujiminyi mwamba baluma mwamba bakaji Frank Chola wetu bonsu